ithuba uNkulunkulu angiphe lona lokuthi ngizokuma phambi kwenu. Engingakusho nje ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. uNkulunkulu uhamba kanye nami. Endaweni esiphila kuzona siphila nabantu abangathandi ukuthi sisindisiwe, siphila nabantu abangathandi ukukholwa, abathi mina ngibona ngathi ukukholwa kwenu kodwa okwenu nodwa. Bazama ukuphikisa ngayo yonke indlela, bafuna ukuthi ukusindiswa uxutshwe nakho konke okunye. Kepha ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi usayekanye nami, uyangisiza ngimile ekutheni ngingumntwana wakhe, uyangelekelela kubona konke. Abazalwana kade bela basho yonke into kahle kahle bekumele ngabe ngiyayisho kahle kahle, sekumele ngithi nje hayi sengingahlala phansi, kodwa-ke sengizoqhubeka ukukhuluma ukuthi abakuvezayo abantwana bakaNkulunkulu nje kuyo yonke le nyanga iqalile, including ubufakazi ukuthi masiqhubeke sitshela abantu ngoJesu, masiqhubeke sifakaze. Lokhu mina engithe mangikubuka ngathi kuwukwenza okuhle, ukuthi masingakhathali ukwenza okuhle, ngoba sibizelwe kulokho, sisindiselwe ukuthi siqhubeke senze okuhle. Ngitshela abantu ngoJesu kuwukwenza okuhle. Indawo esizofunda kuzona, nabazalwane nabo bakhulumile ngazo kodwa kulungile. Sizofunda kwabaseGalatia 6 uverse 9 no-10. Siphinde siyofunda kuPetro wokuqala uverse 4, uchapter 4 uverse 10 noverse 11. Ngizocela ke uzongifundela Galatia 6, 9 and 10, 1 Peter 4, 10 to 11. Ngileke bazalwana ngiyifundele. Ngiyifundele namhlanje ngathi akuzi kahle. Okay, kwabaseGalatia 6 uverse 9 noverse 10 uthi kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Ngakho-ke njengokuba sinethuba asenze okuhle kubo bonke, kepha ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Ngicela bezongifundela 1 Peter 4, 10 to 11. Engizokubeka-ke kona njengoba sengisho ukuthi kwavela, kodwa ukuthi uNkulunkulu usibizele ukuthi senze umsebenzi omuhle ngokwamandla asiphe wona nangeziphiwo ezahlukeneyo asiphe zona. So ukwenza okuhle kuyikona ukufakaza kwabanye, ukushumayela kwabanye, ukusiza abanye. So uma uphiwe isiphiwo sokwazi ukwenza umsebenzi othize,
kufanele uwenzele udumo lukaNkulunkulu ngoba iyona into akuphathisele. Abazalwane beveza la ukuthi zikhona izimo ezihamba yiphazamise ekutheni baqhubeke bashumayele noma batshele abanye ngoJesu, kodwa kulokho kuveza ukuthi akufanele ukuthi sikhathale, akufanele sikuyeke uma sibona ukuthi khona okungenzeki noma umvuzo asutholi. Ngoba makade sifunda laphayana kwabaseGalatiya kuyavela ukuthi masingakhathali ekwenzeni okuhle ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Thina okwethu ukuqhubeka nalokwenza lokhu uNkulunkulu asibizele kukona nalokho asibekele kukona ukuthi siveze yena la sikhona, siveze yena ebantwini esiphila kubona, emindenini esiphila kuyona, la sisebenza khona, la sifunda khona, siveze uNkulunkulu ngokwenza kwethu okubufakazi nje bade esho umuntu ngendlela umuntu ahamba ngayo naphila ngayo iveza uNkulunkulu. Nangokukhuluma kwethu sifakaza kubona, sibatshela ukuthi uNkulunkulu wenzeni empilweni zethu. Okunye bayakubona, abanye bese befuna ukukuphika ukuthi hawu cha kulungile vele wena uzilungele noma hayi kulungile wena ushuthi usuhambe wazofika lapho noma usuqedile ngalokho usulapho. But kumele siqhubeke thina siveze uNkulunkulu, sikusho lokho uNkulunkulu akwenzayo empilweni zethu nesikubonayo, siqhubeke sikwenze lokho kuhle uNkulunkulu asinikeze kona ngalamandla asiphe wona, ngoba amandla uNkulunkulu asiphe wona anele umsebenzi asibekele wona. Ukuthi uNkulunkulu la esibeke khona kubanga akulona iphutha, la usebenza khona, la uhlala khona, nomndeni obekwe kona ubekelwe wona lo msebenzi obizelwe wona ukuthi veza uNkulunkulu la ukhona. Bakhona ke abangafuni ukumbona uNkulunkulu omvezayo ngezathu babeke lokho ababeke, kodwa engikuthandayo la kwakushiwo Paul kwabaseGalatiya ukuthi mabangakhathali, mabangadangali, maqhubeke umsebenzi omuhle kaNkulunkulu, baqhubeke ukumveza uNkulunkulu ngoba ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu uzosiveza isivuno. Sikubonile kwabanye abazalwane nabantwana obekaningi kukhulunywa nabo, sasabona kuvela isivuno esihle, kuvela ushintsho. So lento iyasikhuthaza ukuthi masingakhathali, ngoba shuthi uma ngabe sikuthiwa singakhathali shuthi khona izinto ezisikhathazayo, sihambe sikhathale. Ngeke ngabe ukuthi into ey'njani-ke lezi ezigcina zisikhathaza ekwenzeni umsebenzi lo uNkulunkulu asibekele wona athi muhle, okuwukushumayela ivangeli nokuhambisa ivangeli. Okuvelayo ukuthi siyasifikela ukusaba nokuzeya noma ukuzenyeza noma okunye kuvela ulaka. So makufikela ukusaba ukuthi hayi ngeke mina ngeke ngikwazi ukuyokhuluma laphayana, mina ngeke ngikwazi ukuyoma phambi kwabantu, hayi ngeke mina ngeke ngikwazi. Kuyafika ukusaba ukuthi hayi labo, hayi kuzofanele ukuthi uma ngikhuluma nalabo kube ukuthi nje yonke indaba yami ihlelekile. Uze uhluleke nokuveza ukuthi uNkulunkulu wenze lokho empilweni yami. Lokho okunye okushoyo nokubuzayo sazokuhlola, kodwa nakho akwenzile empilweni yami engazi ukuthi uNkulunkulu ungimisa ngakho nokuthi ungihambisa ngakho. Siyakubona lokho kwenzeka nasempilweni kaGidiyoni, ela kuthiwa khona ubonakala njengeqhawe elinamandla elizohamba liyola, athi hayibo mina thina sibancanyane ekhaya isizwe, yabona abeke zonke izinto ey'ningi azavele kuyavela ukuthi kube ney'khathi la ethi hayi uNkulunkulu ziveze ukuthi ngempela imina yini lo khethiwe, awungikhombise lokhu, amanzi akube manzi kanje, akome kanje, konke lokho kuveza ukuthi hayi ngeke, hayi cha ngeke ngikwazi. Ezinye zezinto obonisa ukuthi ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu zisilethela lokho esingakuthemba ngokuthi ukukhathala, ukuthi ayi kade ngikhuluma, kade ngisho, angiboni lutho, kade ngimtshela lo ngevangeli, hayi sengiyamyeka-ke. Masingakhathali. Okunye sesikuveza ukuthi asinawo amazwi a-right okwabeka. Siyasibanjwa yilona, ayi konje nizothini. Okunye sibe namabhizi amaningi ezukuthi mhlambe neplan kade ikhona siyokwenza lapha igcine nayo iphazamiseka. Okunye okuyakuvela kube ukuthi ngiyakwenza nokuhle, ngiyabenzela abantu nokuhle kodwa ababongi. Ayi bese kuthi hayi ngeke kulungile, ngcono sengizoyeka ngoba kushuthi
imizamo yami ayibonakali noma ayi-appreciate-wa. But izwi kaNkulunkulu lisikhumbuza ukuthi lisikhuthaza ekutheni masingakhathali thina ukwenza okuhle. Masiqhubeke thina sekwenza okuhle, vele amandla esisebenza ngawo akuwona wethu, ilawo esiwanikezwe uyena uNkulunkulu. So asiqhubeke thina nokuqhubeka nokuseva ngobuhle kulabo esibasevayo, siqhubeke futhi sikhulume la sikwazi ukukhuluma khona, siqhubeke nokwenza la sikwazi ukuthi senze khona, sibe nokuthemba ukuthi isivuno uNkulunkulu owaziyo ukuthi sizokwenzeka nini na kanjani. Ikeyavela le ndaba nakwiBhayibheli Standard ikeyavela nje bekhuluma ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi kwenzakalani ngalabantu esikhuluma kubo. Thina okwethu ukuqhubeka sitshale imbewu yezwi lakhe. Uyena uNkulunkulu okuyena omilisayo in a perfect time uNkulunkulu uzokwenza. Thina okwethu ukuqhubeka senze umsebenzi asibizele wona nasibekele kuwona. Bese kuthi ku verse 10 lapha kwabaseGalatia ukuthi ngakho ke njengoba sinethuba asenze okuhle kubo bonke, kepha ikakhulu kwabendlu yokukholwa. So sine duty yokukhuluma kubo bonke, ikakhulukazi kwabangakholwa, ikakhulukazi kulaba nothi kufuna ukubeka ukuthi ikakhulukazi, kodwa starting with those esaziyo ukuthi basakude nenkosi uJesu. Siyadinga ukuthi sibathinte, sibakhuthaze, sibalethe enkosini, sibatshele ngoJesu, sibawole, sibanakekele ngokwezwi kaNkulunkulu. Bese lithi izwi ikakhulukazi abendlu yokukholwa. Usho kanjalo? Ikakhulu kwabendlu yokukholwa. So nakubazalwane kukhona ukuthi bayadinga nabo ukukhuthazwa. Uke wayibeka omunye ukuthi uyakuthi umzalwane usakhona uyambona useyahlehla. Khona lezo zinto lezo ezisuke zikhona la edinga khona ukuthi siyokhuthaza. Akusho ukuthi usethe hayi angisamfuna uNkulunkulu, angisayena umntwana kaNkulunkulu ngiyaphuma. Ukhona ngiyamthanda uJesu, kodwa khona lezi zinto ezisindayo la edinga khona ukulekelela. La edinga khona ukuthi siyovuselela khona, la edinga khona siyonakekela, la edinga khona sibe khona nje nangomkhuleko. Ukuthi Nkosi uSibanibani engathi khona la sisiza ukuthi azizwele ukuthi nasi isimo sakhe sisibeka phambi kwakhe singalungiseka kanjani. La kufanele khona simbuze, sikwazi ukuthi sikwazi ukuthi sizikhulekele nathi before siye khona siyobuza ukuthi kwenze kanjani, ukuze nathi singahambi ngokwethu, kepha sihambe ngalamandla uNkulunkulu azobe sinike wona ukuthi sikwazi ukuthi siyokhulumisana naye ukuthi ayibo isimo siyasibona noma sisizwile nakho uNkulunkulu esikulethayo ukuthi uyena okwazi ukuthwalela leso simo sakho. So thina masingami ukuthi awe Nkosi yami vele sithi masiziyangena avuke ngolaka, bevuka ngolaka asize nesinye strategy ukuthi kulungile kasuma approach mhlambe direct at the moment, kodwa mhlambe nakho okunye singakwenza ukuze siqhubeke nokwenza lo msebenzi omuhle wokuthi kwaziye ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu siyakhathalelana futhi sifuna ukwenza umsebenzi omuhle, sifuna ukukhuthazana. Ku 1 Peter 4 verse 10 no verse 11 verse 10 uthi nikhonzane kube yiloyo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu usiphile izipho ezahlukeneyo zokwazi ukuthi sikhonzane ngazo. Sikhonzane kube yiloyo njengesipho sakhe asiphiweyo. So siphiwe khona abaphiwe ukukhuluma, ufundisa, kodwa nje abantu abakwazi uku-articulate nje noma ukuyisho kahle indaba yabo ngendlela ukuthi babe confident nakhona kulokho. Sonke siyakwazi ukukhuluma, kodwa khona abanye abathi amalimi nje avuka kube yinqaba nje ngigcine ngingasazwanga nami nokuthi bengithini. Khona kodwa okunye okwazi ukwenza uma ukuthi akusikho lokho. Khona abakwazi ukucula, ukuhlabelela, ukukhonza,
khona abakwazi ukusebenza, ukulekelela, khona abakwazi ukupha noma ukuthi ukunikela. Izipho lezi ezahlukeneyo uNkulunkulu akwazi ukuthi sikwazi ukuthi sikhonzane ngazo, sikwazi ukuqhubeka nokwenza umsebenzi omuhle. Khona abakwazi ukubingelela nje umuntu amdonse noma amzame ukuthumela no WhatsApp, hayi ngiyabingelela nje unjani. Hayi abanye bethu mhlambe kuyabasihlula lokho. But akusho ukuthi mhlambe kusihlula ngoba sikwenzile zabona ukuthi hayi ngiyamthumela nje ukuthi njani akaphenduli mhlambe. Noma ngiyamthumela ukuthi njani ngibona ukuthi wayeke. Noma ngabe kuthiwa usufike la ukhathala khona, engathi singavuselele ukuthi ake siqhubeke siye la uNkulunkulu esithume khona ukuyokwenza izinto. Bese lithi njengabaphathi abahle bomuso omningi kaNkulunkulu, lokho esikwenzayo akusikho kwethu, kuwo kaNkulunkulu. Siphathisiwe lo muso ongaka ofanele siwudlulisele kwabanye. So isipho sakho sisebenzise ukwenza okuhle, ukukhonza abanye nokuhambisa ivangeli. Bese kuthi uverse 11 uthi uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikwa uNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okubuye inkazimulo namandla kuze kube phakade. Engikuthandayo ilapha kuverse 11b ukuthi okhonzayo makakhonze ngamandla awanikwa uNkulunkulu. Kusho ukuthi lamandla esinawo anele ukukhonza. Akungathi ngoba usubona ngala ukuthi ingathi baningi abenza lokho ukuthi hayi mina kushuthi ngoba akusekho engizokwenza, hayi shuthi kusho ukuthi sengizohlala ngingenzi lutho. Cha, kukhona uNkulunkulu athi kwenze. Sebenzisa lawo mandla anawo, hamba ngawo ukuyokwenza lokho okuhle. Ukhonze abazalwane, ukhonze ibandla, ukukhonza ibandla kuyiseyikho ukuyoshumayela nokufakaza nakwabanye ukuthi uNkulunkulu wenzani ukuze abantu beze ebandleni. So ke uma ukuthi ke mhlambe singekwazi ukuthi sikhulume sonke ke noma sishumayele sonke, ikuphi okunye mhlambe ezinye zezinto nje esingazenza ukuzama ukuqhubeka nalokwenza okuhle. Izoqala lenkonzo kwakuthiwa asimeme abantu beze enkonzweni. Nalokho kuyo okunye kwakho ukuthi asimeme abantu uma ukuthi hayi ke mhlambe mina ngempela ukukhuluma nomuntu direct noma lela qeqebana kuyangihlula, awubameme nje beze enkonzweni bazozwa izwi kaNkulunkulu. And pray ukuthi while belapho nabo balithole lelizwi elizokwazi ukuthi lishintshe impilo zabo. Okunye engibukela ukuthi umuntu angakwenza ukamema noma nawe ucela usizo lokuthi ngiyafisa ukuthi ngeke ngiyokhuluma lapha noma ngiyafisa ukuthi ngeke ngiye lapha, ngeke ngilekelele yini ukuba kanye nami ukuyofakaza lapha noma ukuba lapha, noma ukuthi ngiya lapha ngiyokhuluma noSibanibani ngicela ngesikhathi unjani ube ungikhulekela ukuze ngiye lokho. Akusho ukuthi asikwenzi bazalwane, siyakwenza futhi sikwenzile, mhlambe kubona la sibuye sakhathala khona, but izwi kaNkulunkulu lithi masingakhathali ngoba lokho kuwokwenza okuhle. Okunye singanikela ukuhambisa ivangeli. Ngeke ngaze ngacabanga ukuthi mhlambe abe-outreach mabehamba bephuma bengena imizi ngemizi, mhlambe singabaphathisa nathi nomnikelwa noma ama-eats noma yini ukuthi hayi anothi mhlambe banihlangana ney'ngane niziphe nazi no-sweet. Vela ngithi ngisanda school wethu nathi sibuye sikuphe noyinto ezimnandi nyana. Kusewokunye okwenza ukuthi mhlawumbe angikwazi ukuba lapho, kodwa-ke nakho okunye ukungalekelela kule misebenzi abazalwane abayenzayo. Okunye uma ngabe kuthiwa kuhlangenwe mhlawumbe noma i-youth, nakhona nawe from you ukuthi hayi lapho ukuze ukuthi masenihleli seninesikhathi nakho okunye eningakwenza. Sikwenzile bazalwane, mhlawumbe sesikhathele, sesingaphinde futhi sizivuselele ukuthi masiqhubeke sikwenze. Siyanikela yebo kwemishini noma kweminye yemisebenzi mhlawumbe kusuke ku-direct, but khona le eminye singababuza ukuthi hayi bo nihamba kanjani lapho, ama-students lawo kuyafikeka yini wona yini mhlawumbe ngicabanga ukuthi ingaba ne-interest kuma-students and be of support. Okunye ukuba yi-support team nje, bakhona bayokwenza lokho but nathi sikhona sizobakhuthaza
abenza lowo msebenzi. Kuyenye izinto zokwenza okuhle. Bese ngiyakubeka ukuthi ukubakhulekela abantu lapho setting the time ngaleso sikhathi. Mhlambe makwenzeka leyo nto ukuthi ube nosizo and ask ukuthi yini enye esingamsiza ngayo. Ngoba mhlambe ezinye zezinto zima because nathi sikhathalile noma sanga-provide support efanelekile. Ngize kwafika kumina ukuthi maningi ama-opportunities engibona mhlambe we have missed on them. Mhlambe ngokuthi hayi nami sengenzile hayi sengigadle zaphuka. Sengikhulumile ngalayo sengiyabona ukuthi ayisasebenzi akusenzeki. Mhlambe we need to check ukuthi ukuphi okunye esingaphinde sikwenze ukuzama ukusizana ukuze kuqhubeke umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba izwi lisikhuthaza ukuthi masiyakhathali ukwenza okuhle, sifuna ukuqhubeka nokwenza okuhle. Enye into ke lana siyakhuthazwa ngokukhumbula ukuthi ukubizwa kwethu sibizelwe ukwenza okuhle. Wake washo uMamdumisa ukuthi what are we created for? Kuthi la sikhona we need to know ukuthi sibekwe lapho to be able to do umsebenzi omuhle kaNkulunkulu. Uma Pinyon naye uke washo ukuthi khona abantu who are more like ukuthi Samaritans in your area, la wazi ukuthi kufanele khona loya ya ekungahlanganiseki kahle kodwa ngibizelwe kuye. Khona enjalo ebukeka ehohlukile kumina mhlambe ngokwe-culture noma ngokwani, kodwa sibizelwe ukuthi siqhubeke nakubona sihambise indaba kaNkulunkulu. Sibizelwe ekutheni sikhulume iqiniso la sikhona, sibizelwe ekutheni sisize, sibizelwe ekutheni silalele. Enye into ebuye isihlule ukuthi ukulalela ukuthi singalekelela kanjani. Okunye umuntu usefuna ukuyithululela nje lokho ukuze abone ukuthi ikhanda lakhe lihleleka kanjani. Mhlawumbe kwesikhathi sibuye sihluleke nawe ukwenza lokho, kodwa konke lokho sifuneka sikwenze ngokwamandla esinawo. Enye into engibukela ukuthi uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe, akathandi kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. So lokho kusho ukuthi nathi simele ukuvezwa loluthando lwaNkulunkulu ngokuthi siyabakhathalela abantu bakaNkulunkulu, ikakhulukazi abangakhona. Utata uhlale ekhuluma babiza ngama-P ukuthi laba bantu akulula ukuthi siye kubona ukuthi ucabanga ukuthi hawu lona useke wantshontsha, lona useke hayi, kodwa nabo uNkulunkulu uyabathanda, afisa ukuthi bangabhubhi. So mekuhlanganisa nabo, mekugudlanisa nabo, mebasondeza ukuthi nawe ufake lelo lizwi. Emndenini yethu sinabantu nje ngazo manje ukuthi ngizosebenzisa igama lokuthi lenkani lelo nje ukuthi umuntu uyaqhamuka uyakhuluma bathi nje sibekelwe kulokho ukuthi nakhona siveze uNkulunkulu khona kunjalo kulabo bantu. And sikuzwile ukuthi abazalwane bekhuluma la ukuthi khona la kubonakala khona ukuthi hawu lukhona kodwa ushintsho, kodwa noma kusasele ingoba bayawenza umsebenzi. Masiqhubekeni singakhathali ukwenza lokho okuhle ngoba sibekelwe kona lokho ukwenza okuhle. Kunowesifazane engimthandile nje noma ngithe ngimthandayo vele, uEsther, ukuthi naye uEsther was positioned for an assignment la ekhona, was positioned for umsebenzi omuhle la ekhona. Indlela yakhe yokufika kwi-palace indlela nje engekho engamfanele ngoba phela wayengayena owalesi sizwe, kodwa naye wayethola esekhona kwi-palace ukuze azokwazi uku-influencer isimo esasikhona lapho ukuze kukwazi ukuthi kulunge something, azokwenza umsebenzi omuhle owawuzolidela ekutheni isizwe sibe saved from the decree eyayisiphumile. Ngikubukile ukuthi naye kunezimo ezam-affecta eyifana nokuthi wasaba. Ukusaba okubangwa ukuthi kwakwaziwa ukuthi uma uya phambi kwenkosi ungabizwanga ungalidela ekutheni ufe. Ngiyacabanga ukuthi nalaba ayihleli nabo abasizi bakhe babemkhumbuza ukuthi hoyibo
Uzoyenza kanjani wena leyo nto ukuthi uye la wazi khona ukuthi awufanele engabe uya khona ngalesi sikhathi? So uma sekufanele ukuthi alungise lesi simo enginokuthi naye wayesazi ukuthi kushuthi amaJuda nawe azofa. Umalume methumela izinto kuyena umessage kuyena oqala ukuthi hayi ngeke umalume amanimtshela umalume ukuthi hayi ngeke uyazi nje naye ukuthi ihamba kanjani umthetho yala nazi ingubo siphiniselene kumalume. Nathi siyahlangana nalezo zimo ukuthi uma uthi ukhuluma nabantu kube khona izinto ezikuvimbayo ezikusabisayo ezenza ukuthi ungaqhubeki nomsebenzi omuhle othi uyawutshala wezwi kaNkulunkulu. Kuyaphinda lapho sisukuma lomo uyamkhumbuza ukuthi hayibo awucabangini ukuthi wena nje kulapho mhlawumbe it's for this time ukuze uzokwazi ukulungisa lesimo. Nathi ngakuthina ngathi singazibuza ubheka ukuthi akusona in this time labantu esinabo around us badinga thina ukuthi kube yithina esiqhubekayo siwenze lo msebenzi. Yebo sithi sekutshaliwe sesidinga nathi kuyolekelela. Yebo bathi hayi abekazwa kahle sesidinga ukuthi mhlambe sizame ukuyoyicacisa indaba kubona ngoba kubizwe thina ngalesi sikhathi. Engikuthandayo ke kodwa kwakwenziwa uEsther kwaba ukuthi esekhunjuziwe kwacela usizo ukuthi ake ningizilele nawe. So sometimes nathi sibuye sikhohle ukuthi siyalidinga usizo emsebenzini lo omuhle kufanele siwenzayo. Ingakho ngithi sineziphiwe esinikeze zona zokuthi sikhonzane. So siyadinga ukusiza nakwabanye ngoba nathi siyalidinga usizo lwalokho kufanele sikwenze. But emva kwalokho wasewazijuba. Wathi ke kulungile ngizoya uma ngifa ngiyafa. So nathi simele ukuzijuba ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. Simele ukuzijuba kokunye kusinda kunjalo kuyilabantu esibona ukuthi asithanda ukukhuluma nabo indlela ingaveli but siyadinga ukuthi sizijube ngoba siphila phakathi kwabantu abahlaseleke ngayo yonke indlela yento. Kodwa sidinga ukuthi sizoveza ubuhle bukaNkulunkulu obusisizile thina wahamba nathi wasidlulisa ezintweni nathi sidinga ukuzoshare lokho nabantu esiphila phakathi kwabo ngoba bangabantu bakaNkulunkulu abadingayo. So siyadinga nathi ukuzijuba sisaba njengoba kwenza uGideon naye ngokwamandla akhe wagcina eyile empini elekelelwa i-guidance ayithola ukuthi yenza kanje nala kuEsther wagcina benayo iplan yokuthi uzoyidlulisa kanjani le ndaba afanele ukuyidlulisa enkosini. Kodwa wakwazi ukuthi kuloko simo sakhe esephazamisekile kunokusaba nani wathi uzoqhubeka. Nathi ke sibizelwe kuloko ukuthi masiqhubeke noma sinakho ukukhathala sinakho asiqhubeke sifaka amandla singavumeli ukukhathala njengoba uPaul esho masingakhathali ukwenza okuhle. Sazi ukuthi sithembe uNkulunkulu ngesivuno ngoba uyena ozokwazi ukuthi asiveze ukuthi isivuno sizoba kanjani sizoba ngasikhathi sini noma ngoba liyasho ukuthi sifika ngesikhathi esifaneleyo. So ngifuna ukuthi ke kongakakholwa nokwangazinikela enkosini. Ukuzinikela enkosini kuwukwenza okuhle. So ukuthatha i-decision yokuthi impilo yakho ufuna ukuyinikela enkosini kuwukwenza okuhle kuwukulalela kuwukuresponda to the message that you have been given. Kukhona ukusaba ngoba siyasaba uke washo kahlekile ukuthi bayabala abantu ukuthi hayibo ukuthi nokuthi siyasaba ukuthi hayi ngizokwenza njani ukuthi ngiyasaba bazongihleka abangani bami hayi bazokwenza njani. Kulungile ke bekuhleka kunjalo but uNkulunkulu uzobesiza wena. uNkulunkulu uzobe akha wena, uNkulunkulu uzobe protector wena ngoba wena uzobe ungancikile kuwe, uzobe uncike kuNkulunkulu. Amandla ozoba nawo okuphila kule mpilo, amandla ozobe uwathole kuNkulunkulu. So okwakho ukuthatha i-decision, usaba, zijube uziphose kuNkulunkulu, zijube umamukele iNkosi uJesu empilweni yakho. And uma ngabe uzobheka akekho oke wazithola esesimweni ngizothini esibi ngokuthi wenze isinqumo sokuzinikela eNkosini uJesu. Kodwa ohlala ezonweni kuningi okubo kumehlelayo, kuningi okuba sifaka kubona, kuningi okubi akubona
ngoba akafuni ukwenza i-decision yokuphuma kulobo bubi, azinikele enkosini uJesu. So ebekuyi-message yami nje yanamhlanje bekuwukuthi masiqhubeke singakhathali ukwenza okuhle, silindele isivuno esivela kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu yena uyasazi isikhathi futhi uyayazi indlela azokwenza ngayo ukuthi sibone le change esiyifunayo. So lezi zinto ezisikhathazayo engathi besingaqala phansi, sifuna ukuthi la silekelela khona, la siyokhonza khona, siphinde siyokhonza. Engathi sibe singaqala phansi ukuthi la kufanele sikhulume khona, la kufanele simdonse khona omunye, la kufanele sibuze, la kufanele sikhuthaze khona. Engathi bese singaqala phansi sithi Nkosi sizibuyisela kuwe, sifisa ukuphinde ukuqhubeka senze kahle. Siyazi bangcwele ukuthi kuningi sikwenzile, futhi siyaqhubeka nokwenza. Asiqhubeke singakhathali, singadikibali. Let us not give up on doing good. uNkulunkulu asibekele bona. Bekuyileyo nje message yami yanamhlanje. Amen. So cela uMamboni asikhulekele. Siyabonga ke baba, eqhubekeni, uhambeni nawe. Monke sesicela ukuthi udumo lonke